Pemirsa pengarsan kramane untuk wantuan toya bersih saya nincap sani keterima Palang Merah Indonesia PMI Karangasem ring tengahing sasi panas sekadi mangkin. Kantos mangkin keuningin PMI sampun ngelimbakang toya bersih majang krama sani nampenin krisis toya bersih. Kepala Divisi Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Karangasem Agus Dwi Hartono Mausang, kantos mangkin paiketan dani sampun ngelimbakang toyo bersih, majeng krama sanin nampenin krisis toyo bersih, sang kaning pengerau sasih panes. Kauningin sampun sia dasa talian liter toyo bersih, sane kalimbakang. Rite pengan mangkin PMI sampun manggih kirang langkung 5 banjar dinas, 3 desa mewah langkungan 3 talian kakak penerima manfaat. Kantun akeh pengarsan kramane sane durung sida kedagingin mawina nampenin makudang-kudang pikobet sekadi PMI nenten madue mobil truk tangki anggen ngelaksanayang pendistribusian toya bersih. Ritat kala ngelimbakang toya bersih paiketan dane wantah pinjam pakai saking dinsos miwah BPBD truk tangki kesarengin sopirnyane. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.